अमे पत शबि कदर हुंद वक्त क्या आव छुपावन कि लुक रोजन मुश्ताक यूत माह रमजान फजीलत माह रमजान फजीलत यीज कि लुक रोजन अलर्ट 13 रेतन रोजन दोहस रातस माह रमजान किस 13 रेतन रोजन रातन हुशार लबन शबि कदर अगर न तेल रोजन पतमन 10 दुहन लबन शबि कदर अगर न तेल रोजन 10 दुहन हिंदिस 27 यम मजमून तो हदीस मुबारक बुखारी मुस्लिम शरीफ निचोड़ बूजू तुह माह रमजान किस रेतस बूजू तुह क्या शबि कदर लबिव ये तुह रोजो 13 रेतन अगर न तह सपदो मुमकिन तेल रोजो पतमन 10 दुहन अगर न तह सपदो मुमकिन तेल रोजो 5 शबन अगर न तह सपदो मुमकिन तेल रोजो तोत 27 शब वन कड़ अत निचोड़ वन कोड़ अत अम पत कर बयान मुख्तलिफ अहादीस मुबारक रसूल खुदा क्या मुख्तलिफ कि लुक रोजन तैयार कि लुक करन कशिश लुक जानन कि माह रमजान फजीलत कचा दोहन यन कि रातन मज कचा फजीलत माह रमजान के तवे फरमो कि कह चीज कह वक्त यम जन अल्लाह ताला फरमो सनिस नबियस तुम इलम मगर लूकन बोवजम क्या लूक गसन मेहनत करें लूक गसन करें जुमुक साथ यह पिलनो खुदायन यह इलम रसूल खुदायस जुमुक साथ अम पे फरमोनस यह कर बोवजन कह इथे कनित कयामत मुकर्रर वक्त अल्लाह ताला कोर हुकुम या रसूल अल्लाह यह बोवजन मुकर्रर वक्त लूकन कह कुरान मजीदस मज इस्म आज़म छो इशारात दी हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुकर्रर कुछ खास इस्म आज़म यह कोर बयान नबियन कह अल्लाह ताला सद इजाजत सथे कन सलातुल वुस्ता मंजिम नमाज यत ज्यादा फजीलत वारियों कोर बयान नमाज असर अड़ो कोर बयान नमाज मगरिब अख नमाज सलात यस ज्यादा अजमत अल्लाह ताला फरमो कुरान मजीदस अंदर हाफिजू अला सलातिल वुस्ता मंजमी नमाज यह कोर बयान अल्लाह ताला मगर नबीस फरमोन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कर बयान क्या लुक करन मेहनत जुम्मन के 7 मुतलिक इथे कन शबि कदर मुतलिक लैलतुल कद्र तवे फरमो हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कि फरमावो तुह अत नुकतात अत हदीस मुबारक मज इमाम बुखारी कोर बयान अस फरमो हजरत रसूल रहमत खरजतु लियुखबिरकुम बिलैलतिल कद्रि फतलाहा रजुलान अस फरमो अल्लाह ताला दियाज आलम उम्मतस मुकर्रर वक्त शबि कद्र हुंद अकुई शब यानी शब अगर वन सो ना अकुई नत गई वारिया शब मुकर्रर कस रात अम पे द्राय अल्लाह ताला फरमो यमन मुकर्रर वक्त कुस कमुक नबियन फरमो द्राय अत मैदानस कुन मस्जिद नबर कन फतलाहा रजुलानि मिनल मुस्लिमीन फतलाहा जो मुसलमान पान वन लड़ाई करान बहस करान मुनाजरा करान शोर गुल यमो मचोमुत इमाम शारिया इमाम बुखारी करान बयान फतलाहा यानी खासा खासा हुमा रजुलानि मिनल मुस्लिमीन वरियतो अतिश में दोनवई अस गई यमन कुन हता तुह क्या शोर करान तुह क्या लड़ाई करान इमाम बुखारी सुन शारिया करान बयान रुफियत तानीहा लिश्तिगाली बिल मुतखासमैन अल्लाह ताला फरमो वमहज कर यमन बयान या रसूल अल्लाह कर हज इजहार बंद करिन हज मेहनत इम जा शोर गुल करान यमन छना खबर रहमत हत आयोक यमन मुकर्रर वक्त वरुफियत या हेर खालन वमहज कर इजहार मुकर्रर वक्त शबि कद्र हुंद यमन बड़ी महफिल मज या रसूल अल्लाह अस गई यमन कुन शारिया इमाम बुखारी सुन शारिया करान बयान इमाम इब्न हजर अस्कलानी रफिया ताइनहा लिल इश्तिगाली
بالمتخامسين از گئی یمن لڑائی والن بحث والن مز مشغول یعنی از گئی یمن رحمتک پیغمبر گو یمن سوال کرنا تا تہ کیا کران چھو لڑائی تہ کیا چھو فتنہ تلان زمینس پہ تہ کیا دلیل گئی اللہ تعالیٰ فرمو تی مے ون کرزن اظہار یمن شب قدر ہند مقرر وقت کی تکیاز شب قدر ہند مقرر وقت اس اللہ تعالیٰ عطا کور سنس رسول خدایس یہ کورنس ام سات آرامس مز حضرت محمد رسول اللہ یت ونان خوابس اندر آرامس مز تشریف فرما ات مز گو عالم خدا شب قدر ہند مقرر وقت سو یا رسول اللہ ون یل درائے اعلان کرنے ات کیا وچک دونوے اتھے کنت کران امام بخاری سن شارح بیان امام ابن حجر اسقلانی اتھے کن تاران فکری کہ ات کن ہسا حضرت یوسف علیہ السلام سندو کہو بایو خواب وچ حضرت یوسف علیہ السلام خواب وچ کہن باین ہند ام پت فرمون مولس حضرت یعقوبس مے وچ خواب تارخ تو زمون مے کران ونیو عالم جتوس حضرت یعقوبن یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا میانہ گوبریا یہ نئی خواب یمن چھین ات لائق یہ فتنہ طور پیغمبرس فکری حضرت یعقوب علیہ السلام اتھے کن دیوان مثال امام بخاری فرماوان رحمت اللہ علیہ ام سن شاریہ یہ فرماوان اتھے کن بوزدو خوابس مز آمت عالم دین شب قدر ہند مقرر وقت مگر یل ہمو کور فتنہ کمو کور فتنہ نبی جد اعلی فتح مسلم من المسلمین دوز کران لڑائی اس گئی یمن سۭتۍ مشغول ورفیت یہ آو ہیور کھالنہ اللہ تعالیٰ کور اس حکم ومحض کر اظہار مقرر وقت شب قدر ہند یا رسول اللہ صوفی زانان قرآن مجید تفسیر اہل سلوک زانان ساروی کھت عالمن ہند کھت محدثین ہند کھت مفسرین ہند کھت زانان صوفی اہل سلوک قرآن مجید گوج کیا قرآن مجید تفسیر توے کور صوفی عالمو بزرگان دینو اہل سلوک کور بیان ات حدیث مبارکس مز یت گرس مز لڑائی آسن یت محلس مز فتنہ آسن یت جماعتس مز لڑائی آسن تت اللہ تعالیٰ برکت نوان ہیور کھلت تت جماعتس چھن برکت تت گرس مز چھن برکت سفیان کران بیان تت گرس چھن برکت یت گرس مز آسن لڑائی یت گرس مز فتنہ آسن یت گرس مز امن آسہ تت گرس مز برکت ہی برکت یہ فرماوان امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے روایتس مز کہ رفیت رحمتها شب قدر ہز رحمت آئی ہیور کھالن یہ کم سبب ہم کران لڑائی اتھے کن لڑائی یہ کور بیان یمو بزرگان دینو اولیاء کرامو یمو صوفی بزرگو اہل سلوکو یت جائے فتنہ آسن لڑائی آسن شور گل آسہ تت گرس چھن تت جماعتس چھن برکت کی یہ کور یمو امی حدیث مبارک مز ام پت فرماوان ون سری سختی آسی رحمت اللہ تعالی علیہ یا حضرت جنید بغدادی دشویو کورمت ات حدیث مبارکس مز یہ اشارہ کہ فتنہ ہسا فتنن مز چھن لڑائن جھگڑن مز چھن برکت اللہ تعالیٰ کران عطا پید کی ات برکت یوان ہیروی کھالنہ اللہ تعالیٰ دن نجات بے برکتی نش اللہ تعالیٰ کرن برکت عنایت رزقس وسط برکت دین دنیا بسلامت ام پتہ فرماوان کور شاریہ بخاری فرماوان امام بخاری فرماوان ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماوان لم یوزن لہو یعنی لم یوزن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تبلیغہ آو نے اجازت دن سنس نبیس یعنی خدا سن طرف یہ واتناو مقرر سات شب قدر ہند یہ بوزو کم سبب ون اشارات یا کنس صاحبس فرمو تم الگ حدیث مبارک یہ بوزو تہ امام بخاری اس حدیث مبارک اونمت
ہم پالا امام مسلم شریفن کا روایت صحابی فرماوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان الليلة القدر الليلة التي امرنا سیدی رسول اللہ شب قدر جو سو رات تھا یعنی حکم اشکر حضرت رسول خدا بقيامها هي ليلة 27 فرمو نبیان تیلی گئی 7 شب تیلی گو یہ کمی حدیث مبارک پڑھو تاہی مسلم شریف ازمز فرمامان بقيامها هي امرنا اشکر حکم رسول خدا بقیام یعنی کھڑا روزن هي ليلة 27 شب کتم شب امی پت کور واریہو صاحب و بزرگ صاحب آئی نوتوان اس مرد آدم اس یم آئی در خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آو اخ صاحبہ اخ امی کور عرض یا رسول اللہ تحیز کور شب قدر ہند بیان راتن ترہونی دوہن ام پت فرمو پچمن 10 دوہن ام پت فرمو تہی یت تاخ شبن مز مگر انی فقط اول لیلة من رمضان فی نائم بغفلتی بعض ہچونس روزن میاز کھز گوڑنی کی شب اندر گوڑنی کی شب اخ شب تی دراون میں یا رسول اللہ گوڑنی کی شب کھز میں اندر میں نظر حساب ہوئی فرمو رسول خدا تبسم کرت فرموز ينبغي لك أن تهيئ ليلة 27 سہپازی ينبغي کیا گو سہپازی تیلی ضرور 7 شب روزن کھڑا وچو محبوب العالم سند حضرت امیر کبیر سند حضرت بلبل شاہ صاحبن شیخ یاقوت سرفی صاحبن خواجہ طاہر رفیق صاحبن یمن اولیاء کرام کت کن شب قدر امی پتہ یم بزرگو پتہ میر وائز حضراتو اخ کرمس مقرر شب قدر ہنز رات یمن راون یمن حدیث مبارکن مز فرمونس رسول خدا ینبغی لک ان تحیی لیلۃ 27 چلیا پزی ضرور روزن 7 شب کھڑا یعنی راتس روزن توتہ رتس مز اکہ لٹ سہ گو کر مقرر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث مبارک روایت کران حضرت عبداللہ ابن عباس یہ میں یمن اولیاء کرامن ہند بزرگان دینن ہند نام مبارک کیازِ کشیر من چھ یہند دین قائم دائم یت چلن بیٚیہِ کُنہِ مُلکُک دین یت چلن بیٚیہِ کٲنٛسہِ صٲب سُنٛد نیبرِم عٲلم چھُ پننہِ جایہِ یت چلہِ یت کس عٲلمس سُنٛد یمو عٲلمو یت بیون بیون تھومُت کٔرِتھ یعنی یمے عٲلم یم یتِک محدث انور صٲب لولٲبی رحمۃ اللہ علیہ یمن پتہ محبوب العالمس پتہ یمو سارے اولیاء کرامو یت یمو پنہ خون مبارک ست سگنو کشیر مز دین محمد رسول اللہ کۭژاہ کٲم کٔر یمو کۭژاہ کتاب لیچھ یمو ام پتہ سیزرے لکھی مسلمان کشیر ہند تھوک بیون بیون تۄہہِ نا چھُنہٕ تکلیف دیُن تۄہہِ نا چھُنہٕ معاذ اللہ دربدر گژھُن بیون بیون تھوک ہٲوِتھ یمو بزرگو یت چلہِ محبوب العالم سُنٛدٕے دین یت چلہِ حضرت امیر کبیر سُنٛدٕے دین اتھے کنیتھ باقین یم وائز حضرات یم دنیا من درائے یم واز اس پران یم قرآن مجید تفسیر اس پران تمو کر مقرر اخ شب توے گئی چھو اکس شبس ست روزن عبداللہ ابن عباس فرماوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان عنہما فرماوان ان رجلا اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام آواق صاحبہ اقدر خدمت نبی امی کر سلام رسول خدا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام
عبداللہ ابن عباس فرمایا صحیح پڑھی رضی اللہ تعالیٰ اتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ کرن سلام رسول خدا عرض کرن بعد السلام انی شیخ کبیر علیل بعض بڑ ون گو بڑ پہ بیاکھ چیز پہ بیمار واریاہ بڑ مرد آدم اس تھی وچھان چھو بیاز بیمار یا رسول اللہ تحس فرمو شب قدر ہند یا رسول اللہ کیا کرن عرض انی شیخ کبیر علیل یشق علی القیام اس میں مانو ستوہم شب وغیر کان شب 400 وری ویت نا پران اس آپ سب تیوس پران صحیح 7 پیری اس پران اس باز توتان اس نہیں یم دنیا کی ہندوستان کی میں اپوزے ٹھیل یہ اس نو وجود اسی کام مدرس اس نو وجود اس یم آز مدارس بزرگ مدارس بزرگ پران بزرگو پورتا تھی سون وستاد سون مرشد سون امام اس تک استاد انور صاحب لولوی سون امام سون مرشد اس تک وستاد مہاجر ملت مولی یوسف صاحب رحمت اللہ مگر یمن مدارس ہند وجود ما اس توتان یم سات اس پران واز اس اکس پہ 400 وری وت برابر یمن یم واز اس پران محبوب العالم سند پیریڈ پہ خواجہ رفیق صاحبن مے تان برابر شب قدر اخ سو کس گئی یمے دلیل چھ عبداللہ ابن عباس فرماوان آپ در خدمت نبی عرض کرن انی شیخ کبیر علیل یشق علی القیام شکا شم گژھان مشکلات شم گژھان یا رسول اللہ میاز گوب گژھان کھڑا روزن زب چھس نا یم آب ترٲوِن رسول خدایس برونٛٹھ کنہِ ون بنہِ أمِس آبن سطر بنس نا فرموس وۄنۍ کیٛاہ چھُ مقصد رسول خدایَن فرموس مرد آدم بیمار ہے دلیل کیا ہے عرض کرن مرنی بلیلتن لعل اللہ یوفقنی فیہا لیلت القدر مرنی میں کرتا حکمہ میں کرتا اخ وقت براتہ تم سات شب قدر بوزان چھو یہ چھو معاذ اللہ نعوذ باللہ کاشر واز خان گو کاشر کتھ ونن اور چھ یور چھ یم چھ حدیث مبارک صحابہ صاحبن ہنز لینگویج امی پت چھ ات سۭتۍ سۭتۍ بالا زبان حضرت رسول خدا تہ چھ ون بوزان اس کاشر ترجمہ عرض کرن مرنی بلیلتن یا رسول اللہ کرتم حکمہ اکرت سن یا رسول اللہ باقین رچن ہند کی لعل اللہ یوفقنی فیہا لیلت القدر خدا ہمادیم تار تتھ مز سیچم شب قدر رٹن سیچم شب قدر یہ بوز رسول خدای فرمونز یا شیخ علیکا بسعالیہ تیل نچھنی چارئی علیکا چھو واریہ معنی عربی زبان اخ یہ سمندر تہ کتھ مگر یتن چھو ات علیکس معنی چنا چھنی چارئی ونیو 7 شب روزن کھڑا کمہ دہ یمو یہ روٹ یمو حدیث مبارک بیٚیہِ گوٚو الہٲمی اوس محبوب العالم تس کیا ملاقات آس کران حضرت رسول خدا حضرت امیر شیخ یعقوب سلفی یمو تہ دیت عالم بس شب قدر 7 شب ساری روزو 3 دہن برابر رات راتس خدایس زار پار کران وریس مز چھُنہٕ یُتھ رٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یُتھ رٮ۪تھ شب قدر یُتھ رٮ۪تھ ماہ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ وریس مز چھنہٕ یِژھ رات کُنہِ جایہِ یُتھ ماہ رمضان چھُ 30 رات چھِ امہ پتہ 10 دۄہ پٔتِم 10 دۄہ روٗزِو 10 دۄہن اوس شب بیدار آسان حضرت محمد صلی اللہ الگ کتھا مقام محمود نبی سن طریقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد چھ پرن ضرور ایسی کنسیشن مچھمان صحاب صاحبو فرمو یا رسول اللہ تھی ناز کران افطار اس کور مبارک واریاہ لٹہ تھی ناز کران تناول سحر ام پتہ آسان روزدار یوم وصال کنٹینیو روزدار اس تہ کران
کم کور صحاب صٲبو کور عرض أسۍ تہِ کرو نہٕ اختیارٕے نہ کھٮ۪مو سحر روزدار روزو برابر رسول خدایَن دیُتنکھ عالم اجکم مثلی تُہۍ چھِوا مےٚ ہی تھزر کوٚر نبیَن پانے بیان تُہۍ چھِوا مےٚ ہی بیٛاکھ صحاب آو دوٚپُن نہ حظ نہ کرٕ بہٕ خاندر نہ زینہٕ بہٕ صرف کرٕ بہٕ اللہ اللہ بہٕ کرٕ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد یاد نہ شُری نہ عیالٕے دُنیہی نہٕ بہٕ بنہٕ پرہیز گزار امام بخارین کر روایت ات کتاب النکاحس اندر فرموس رسول خدایَن صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ خبر پرہیز گزار کُس چھُ اشار یعنی فرموس انا اتقاکم ساروی کھۄتہٕ پرہیز گزار چھُس بٕے یعنی ساروی کھۄتہٕ نیکوکار چھُس بٕے مگر توتہِ چھُم عیال تہِ فاطمہ زہرا گٔے کوٗر خدیجۃ الکبریٰ گٔے خاندارِنۍ حضرت عائشہ صدیقہ گٔے خاندارِنۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ دُنیاہس منٛز تہِ تِتھَے پٲٹھۍ یُس تُہۍ وٕچھان چھِو یعنی سارے کامہِ چھِ کرنہٕ ایُکم مثلی امام بخارین کوٚر بیان تۄہہِ ہیوٗ کُس چھُ مےٚ ہیوٗ کُس چھُ تۄہہِ یعنی تۄہہِ منٛز کُس چھُ مےٚ ہیوٗ یعنی نبی چھُ بے مثال نبی چھُ لازوال محمد رسول اللہ چھُ لا مثال یتھ ونان چھِ عربی زبٲنۍ منٛز لا مثیل لہوٗ کُنہِ جایہِ چھُس نہٕ بیٛاکھ ہیوٗ یعنی کانٛہہ وَنہِ معاذ اللہ یہِ چھُ نبیَس ہیوٗ شکلہِ نعوذ باللہ عقلہِ کلامہٕ کِنۍ اعتبارٕ کِنۍ وقارٕ کِنۍ عزتہٕ کِنۍ کُنہِ جایہِ چھُ نبی چھُ بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ ییٚتہِ چلہِ یِہُنٛدُے دیٖن 27 شب کھڑا تَوَے چھُس بہٕ سیٚدِ سیوٚد لفظن منٛز وَنان نہ أسۍ چھِ 27 شب روزان بیدار اَتھ چھِ فضیٖلت عثمان اَتھ چھِ واریاہ واقعات یہِ بوٗزوٕ تۄہہِ یِمن کینٛژھن لمحاتن منٛز عثمان ذُنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہس آو اکھ صاحبہ اکھ بہٕ حظ اوسُس شام گوٚمُت ماہِ رمضانس منٛز اوسُس تٔتۍ وۄنۍ اوسُس کران آب واب استعمال مگر اکہِ شبہٕ حظ وُچھ مےٚ سمندرس موٚدُر آب فرموس عثمان ذُنورینن وَیَکوٗنُ بحور الماء مالح سمندر آبے آسان چھُ نُنہٕ آب عرض کوٚر نہٕ خبر حظ یہِ کیٛاہ فرموس مےٚ وَن تٲریٖخ ووٚنُن برابر 27 فرمونس یِہوٚے ٲس یہِ شبِ قدر فرماوان مفسریٖنو الہٲمیو کوٚر بیان اَسہِ ہسا کوٚر بیان الہٲمی طریٖقس اندر اشاراتن منٛز رسول خدایَن صلی اللہ علیہ وسلمو شبِ قدرُک دۄہ چھُ نُنہٕ آب گژھان موٚدُر نُنہٕ آب گژھان مٔدریر میچھر پھیران سٲرسٕے پروردگارا سانٮ۪ن حاضرن مےٚ دیٖنہٕ دُنیا یٲری وٕنکٮ۪نس چھِ حالات خراب بہٕ وٕچھان چھِ حالات چھِ خراب اس لیے چھُ بٮ۪مار واریاہ امہِ سۭتۍ کورونا وایرس یُس زن چھُ امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ بٮ۪مار مُبتلا بٮ۪مار چھِ اتھ بٮ۪مارِ منٛز چھِ واریاہ مُبتلا یِم نہٕ روزدار ہیٚکہِ روٗزِتھ یِمن چھُ کفارہ دیُن کیٛاہ چھُ دیُن کفارہ یعنی وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن وقتہٕ مُطٲبق نقد دیُن 60 رۄپیہِ چھےٚ یِمن دِنۍ أکِس دۄہس کٔژ رۄپیہِ دۄہس تہٕ صُبحس شامس اکھ مِسکیٖن کھیاوُن ییٚلہِ أسۍ کال تہِ تہٕ کوج تہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اتھ چھِ لگان کم سے کم 60 رۄپیہِ اگر کانٛہہ رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس دۄہلہِ خاو روٗد امہِ بٮ۪مارِ منٛز یِم مُبتلا چھِ خاصتن تِمن چھُ کفارہ دیُن 60 رۄپیہِ ییٚلہِ آسنکھ دۄہس تِم گٔے 2400 رۄپیہِ رٮ۪تس یِمن تِمن کفارہ یتھ ماہِ رمضانُک اگر یِم 10 دۄہن ٲسۍ مُبتلا بٮ۪مارِ منٛز 8 دۄہن ٲسۍ امہِ پتہٕ بلیے امہِ پتہٕ روٗدۍ روزدار تیٚلہِ چھُ ہُمنٕے 8 دۄہن ہُنٛد 60 رۄپیہِ کٔڑِتھ دیُن تہٕ صدقہ فطر گوٚو 65 رۄپیہِ اگر کانٛہہ 70 تہِ دی سُہ گوٚو زیادٕ بہتر کم سے کم 65 رۄپیہِ 65 رۄپیہِ أکِس نفرس گرس منٛز أکِس فردس کٔژ رۄپیہِ یہِ چھُ صدقہ فطر ہُہ گوٚو کفارہ 60 رۄپیہِ یۄس نہٕ وۄنۍ آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرنکھ عطا تتھ چھُ کنسیشن یہِ چھُ خۄدایَن کوٚرمُت عطا یہِ سٲری نعمت و رحمت و برکت حضرت رسول خدایس تِکیٛازِ رحمتن للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلمس چھِ کرور بٔدۍ قٕسم چہِ رحمتس امیُک خزانہٕ پِلنو خدایَن سٲنِس نبیَس صلی اللہ علیہ وسلمن اللہ تعالیٰ کرنو عنایت دیٖنہٕ دُنیا بسلام